opportunity. We will see how time goes, and we will always have tomorrow night as well. Tomorrow night we will be here all night with Sione from 6 o'clock tomorrow afternoon all the way till 11 o'clock in the morning on Saturday morning before we take her to Snapper. So there will be heaps of time tomorrow night, but if you really want to share words tonight, you come and share with me in the next room, and I will see if you can come up here, or I will just come and present it to you. Kore atu ki he kauriwa, te koe whanau iwi, ki koe whasi, a hiri ia, ko ange whainga maari e, ki he pore, ka moe whaiako a Sione, e a ko te ospiro e ni he kai uto e lava mai, ka mō hoko atu ai pe, e tau hiwa karikari, moe tau iwi, e hoko ai walu, e tuku e takai ki whaikau tokoni pure, hoko atu ai pe tau whasi, ka moe tau hiwa, ka moe hoko ai hiwa, koe tau whaino tāpu si mara.
Support and personal growth. We believe in pushing boundaries together and celebrating each other's achievements and creating a strong sense of camaraderie. I believe we're a family. There's something special that happens when we sweat together. We become vulnerable and we see each other's true self. What we saw in Sione was he was the kindest, gentlest big guy around. A young guy who had a massive heart. He loved people, and recently he also had a true revelation of how important his health was, and he made a committed effort to improve himself, especially with his goal of getting to the army. A memory I have of Sione from a coaching perspective is that Sione didn't really know what he was capable of. It was only recently in the last couple of months that he had this realization of how strong he was, how powerful he was, and you could just see him. He loved coming to the gym, the smile that he came in with, and just the banter that started to happen amongst one another as he started to feel comfortable. It just lifted him, and it was awesome to see as a coach and then also as a friend as well. So Sione, it was an absolute pleasure to be a part of your life, and I'm grateful to have spent time with you. Though you have passed, I find peace in knowing you walked with God and are now embraced in His loving presence. Rest in peace. Kia ora, ko Williams Tukafano, ko Anna Aho. My name's Anna, and I'm the proud coach of Sione, and I love calling him a friend. I've just written something down because I think I'll forget. Strong like a lion, quick like a ninja. Every time I hear these lyrics of one of Sione's favourite songs, I think of Sione. Every time I think of Sione, I can't help but smile, despite the tears that cascade down my face. Every tear that falls from my eyes is a reminder to me of just how very special Sione was and always will be in the CrossFit North Harbour family. The very first time I saw Sione was when his Uncle Seal brought him to our Bring a Friend Day on Monday the 9th of October last year. Workout involved rowing, snatches, the bear crawl, and hopping over some dumbbells.
Sione told us about just how hard Sione found this workout, so I assumed we'd never see him again. And for once in my life, I'm incredibly glad that I was wrong. From March this year, Sione got into the groove of coming in to our mums class 3 times a week, and he loved being around all the mums. And I think Sio was quite glad he didn't have him in class to push him too hard. Sione was like our little son or our little brother that we were so immensely proud of. He had such natural talent with the barbell, and his movement patterns were impeccable. He would never boast about his strength or his balletic technique. He was so incredibly humble and just earnestly eager to learn. And these are just some words that I wrote for Sione a few days ago. Sione's cheeky smile, infectious laugh, and ridiculous banter will always stay with me. Every single time he'd go to leave class, I'd say, "Right, I'll see you on Wednesday," and he'd reply, "Yeah, see you Wednesday next year," and just crack up laughing. But then he'd be there the very next day. I knew he had refound his identity as an athlete on Wednesday last week when he told me he had now arrived at the point of feeling incredibly twitchy and annoyed if he couldn't make it into the gym for a workout. He said he'd just think about how much he wanted to be in the gym with us and couldn't wait to get back, unless there were burpees or running involved. But he would still try them, even though he hated them. So, Sione, I will never forget our strong lion with the ninja fast reflexes. You brought us so much joy, serenity, and pride. Right now, all I can think about are images of our last few moments with him. And even though I'll never get over the fact that we couldn't save him, I feel so privileged to have shared those last few moments with us. And I know that he would have felt just how much love there was in that room for him, and how much love there always will be in that room for him. So, moi mai rā, my friend. Moi mai rā.
Failotu e tamaia a whio mai ki he o lotu Famili o e te whini o ki kai koa o au ku whainufua o mātu anti mawha tuki tuki e ene mawha tuki tuki o whai atu e tautapa ha e mai ke tau Famili moa kai no ngai loto o ku koha a e horo e lotu mai o tengu ia ono ngeau so mo fu mawan o e himi ono tolu balu e lelei malo o fan o fo e hala whainata mo e kata ana alai sia mo kolonga
tānoa pēnia ki whakao mohe. Tawai Sione ko ngau e tuku ki mua. Ke lau e malo ke o tua. Ke kala e le ofa. Ia te au ke kala. Te au o fu ma pitu ngai same. Ko e mea Solomone. Tolo e vesi ki honu ni ma. Ai au pehe hono lau. Wakai ko e whanau ko e inasi mea si hova. Ko e totongi o kune omi ko e fua he mana waka. Hange ko e ngahi ngaha hau ki he nima o katoa. Pehe ai ngahi foha o te mao kei tawa bōkita.
Monu ia ka koe toa ko Fonua e ne kōwhanga hauna. E kai mā ai whahinga ko ia. Nau ka area mo nau ngahi whiri I he matapā. Amen. Koe tāpu kia tua koe tamai, alo la maari maari. Koe tāpu ki ori ka tāpu. Pare ko Mounga Heamoni. Koe tāpu atu ki a hoe. Tau mai whare ama tāpu re. Koe tāpu ki whaikau. Tau ki o Mounga Heamoni. Ka mai ongo whaikau. Whakawhonga mai kolis ko kopau. Whakatāpu ki e urumatua. Whakapāpara hini ki e aloti ka maari. Wai koe kutuu atu hokutu unga e whahinga ngau. Koe kutuu atu. Moi huitu ko e ni. Upulaki aloti. Moaris. Kia te au. Motangi. Nga e tuu, te hoa waki, ai tuu ngā, ne wāhenga ngā ue. Ko te māmai mo hiko i. Ke aonga. Pātai roti i te kawe horo. Ariki, ko te ina aku, ki whaera maari, wai whaera te kāre. Mō whaera. Pea kou whenga tauia ke uhaku. Ke whaoro, mao manatua me. Ka te aha me whai ake whotu, koe me ake. Whai ake, koe apinu whai tukaro. Ma heni mimi tau e hono furu. Tau hono tau liri o te kai. Koe ke ulawe, nau whai ke he o tau liri koe. Hei no vai lala, a o vai ngahe, kua tā ngahe mo no koha. Hokai ino, selu. Ka kulawe pipu lele mai ko ni la ngai fonga. Kua ngai fonga ngā. Kulawe pipu gai na ka kete heni me koe pou. Hala horo deka. Uatu au ki koe pou. Matatu. Kei la mani tau mo fu. Whakatai ma whainga maari e wholoa tai he ni. Rau ben ko tāpu ati. Kora mai tan alu pe. Nea mua e whainga ai hala whanua alu. Pai hata Famili o Fonga2 e umotua tau mata ko noi mai o ke mai uhi ki hei lo si au ngā ki he hina toka Sione ko whai whauta laki hofa laki ngā whae ko raweki pe ulawa o takuau mutui e mahina ko ini Sione tai koau kilani whaka te tā. Moto i ai. Hangi koe na iongongu o mai kauke tamasikoe. O whakaofo o mui. Nai kai koe ni pero tonga ki enus. Toho ai se tua tāmo e toho ai tāke te hawela mo noke. Tamasina sekretari ni. Ia pene pausahe utu. Ka take hui tō utu ki tēnu. Si peki ai. Koe e wharamau koe ni. Ki tausi. Tausi ha. Wanima. Tau wanima.
nasi mea si hau. Koe tō tongi o ne tongi e fua oi mana wa. Ri ati lau koe whaku poto. Koe whanau koe nasi. Uat mai tamai mo whae. Koe nasi e tau. Inasi. Koe nasi ke tūwhakanga. Ke whae tokanga ki ai. Koe totongi ai mamahe whae. He mahena. E mei tiwa. Mamahe. Au ke me. Uwhanga whatapu. Au kona whanau mai. Mamahe. Koe totongi ia. Ho mamahi, koe maa ho tama. Ia. Whae. Nā ke whanau, ai tamasi ni koe totongia ho mamahi. Mo whakairi, he mahi nā hewa. O e kai, ma mea toko noia. Tau he le sino ke mo lelei. Me whakao si koe mamahi. Ma e tama koe. Toko totongi. Ho mamahi. Ka koe mana tu I pe whae mo tamai, Famili, koe nasi pe. Hau I kai ko hatau me aia, me aia o tua koa, hea o mai. Ke whai kono tau I maana. Hea ko I o pupule mo whai te liha ki ai. Kai ke tau pule tau tolu ki ai. O tau whatongi ape o tau tolu, koe nasi ke tau. Mo whawhanga, seno ako I mo e hafua, ai ke lau te whakasapate, o tu ngai tarau hange koe ni tau whanong ki ai, alu ngāwe lelei. Koe I ngasi pēr mo, whatongi ake wha. Ula ki whau mai ki mamani, manawa. Te koe tau nofo koe manawa, mahina pēr. Ia ni hiau. Whanau mai pēr, tau manao. Te koe si ia. Ka koe ula ki nofo anga e tau hau. Ua haini, koe nofo mo ui mamana. Ua e ni ho te au tūku. Whae mai te ni hosi. Ka ki ha taimi pau. Koe taha kotoa bea o ono o furu pe te awhaka. Mama nunu mo vete. Koe mama, teu bea. Teu. Ke tau hana o mana tuki. Ke tau lama, tau tolu kuaku ni manoa, ono noa, fitu noa, walu noa, mana tuki, ke tau mo kua muna mea kotoa bea. Ke tau wako lewa, whakafufua e ki taimi u toe. Ki whai whina nāroi. Kua te whakau, he te kei tarawu, kei loloa ako. Kawifi, kua. Pakitai o mo. Pai whatongia lelei. He mai mo iwi. Lang ia o tua. Ke tau ilo pe koe whatongia ke whain. Ke tau ilo, koe ki tau pūri ke tau mo. O si le aki. O si ao walu furu. O ao koe walu furu. O te toi whakakaukau. O ame koe kai koe na te ni manoa ai. Ika walu furu. O te lau awe. Whakafufua, mawea, he koe, waru ngō furu, whitu ngō furu ki ko re ongo sia, ko tau wiki ana, ko re ongo sia, moe mona. Ia ailewa ke mona mea kotoa pe, mona whapeo te maha kwa pongpong, o te whakakau ia ki he taku koe. Tamai Solomon, hange hanga hau I hani mao mai toka. E te matu whoha kei tarawo ki tā. O matu ha. O matu whoha mo kei tarawo te. Tamai Solomon, hange ha toka. E te matu koe whanau o te kei māmaru. Ia e ni au tuki mā whanau ku meimi ni mangofu. Whakamore koe mi mau hoa tau wato. Tahi wapea hoa. Whanau. Nau i hoa pena ko mutu ai au.
Ka koe mau whanau kei hangeha toa ngahau. E te mau whanau o te hapoa te ki tau. E pā a Sione ki tāna o. Huatu ko tāno huatu ki tō loa. O kiangi. Mahe mai ke mao o whemea kai mahe tiuta. Te keu poto au he kuki. Te keu poto au he ngahui lu. Koe tanga i ki. Nā ngā ko i au. Ko mene wha alu tuwhi niu motu umai. A o wā wha niu no wā niu. Tātau ke tamai ni aha me sipi ka. No i lua tātau. Kai ai ke ngā ko. Ko i rifo a. Neu ai kai ke aha me i ko. A ko poto e. He ngahi lua. Ko ni a ko. Ka whakapitaki. Hange hanga hau i ka ni maa watoa. E te maa fōa. Ke tau. Tuki talama e vai Solomone. E vesi koe hono ni. Tā koe tō a e tangata. Ai o whonga ni mo i he ho whanga hau. O koe tō a e te maa fōa ke tau. Maro veria. Ka tuki talama e koe tō a e tangata. Ai o whonu ene mo i he ho whanga hau. Kei ki toi mana wahaia ke te angangai mo no whiri he matapā. Kei toi i whia. He urawa e ngahau ke whai me e uro. Ke maru i keita mo tāmate i o to whiri. Munu ia koe tangata whō. Ka inga. Famili. Pia mao e tau mo ui. Ai ke whō. Ai ke whō. Koe ngahau e. Tēne maru i ki tau tō umi whiri. E tēne hanga o tāmate i tūnu ka puti. Aseta. Tawange koe be pōta. Ki whakahaere atu e kohan. Ai nonga koe o mama. E te tāre a tamai te koa pe. E whaere ka tamai. Be pōta si. Loti ka maaris. E ki whahu. Me Famili. Kuro mo tua me Famili. So te heke whai kauko. Ka mai kai na roku. Me Famili. Mounga Heamoni. Kia ki mo tolu. Ai kereti. Ai o. Whai pe i e kua whai tamai. Pera mai na. Amen. Tau lo. Apa tamai ai. Koe mau tau tapanu. O kui kai pūri. Haki me aeta. Ai mau noko hipo. Ai mau tuuhake. Ai mau lea. Mo e mau hiwa. Toka afio ia. E he afio. Koe tua koe afio pēmi. Toka i mana ngani. A whioki ai whai whatonia me whakapue o ku mau whai. Te Fonua o ke tuku ke mau noko ai. E kokoe e tamai u tā pā ma oni anu whau. Ka apito ke lawa. E o maunutuni ke tara e langi moho poto. Ke kapawa ku i kai ke mau sia e poto mo e puelo o uru. Ai ni o mau mata iho mamani. Kai ke mau lava. E o whewhe ai. A koe koe poto mo. Kai lava. Tai maha kurea. Kai ke mai lo. Mea ta tau pe moi. Ko whakamaro i whakamore Hara ia. Kai veke maulama. Ke whakamaro ai ofa. Mo e tauhi. Mo kataki. Mo e toroi kai mi.
whai ho mau tauhi me he mau vare. Nā wena Sione ua fulumani ma. E kua ke whina ngalo ke o atu. A ko a tama whoki mai tali lelei. Te o mau heli bēr. Ke whai ai Famili koeni. Moni same ua mau wongo nā. Tūnga ho mau kakano. Moi toto koe to, moi tani. Koe afiona o pule au niu. I e mau ngahi mo ui tauta. Mau heni pē ke whai e whakareu. Pehe kai lawa hamea ia ke whai aki. Ho mau whakarelu. Mo ho mau whakawhie maari e. Whora pē ai afiona. Ai no ke ako i ki mau tō ki ai. Ke mau eo koe mau no whoni. Koe kumi api pē. Koe mama teu pē. O ki kai whai ano whatai ngata ia hani. Ko rangi koe nofu angatai ngatai. Ke o ki kai lava ke whakapapau. Ho mau aho, ho mau taimi. Ka koe taimi kotoa bēn, ke mau puke ni maa. Ke ua nā mere. Ho ui ki mau tolu, ke mau hoko. Koe tangata maranga, koe whiwhine ako naki. Ai ni kua tari koa wai, a haa whapine. He mahina ko eni. Ia koe mau whakaamu. Koe tari koa u. O ki kai koe whai ki setu atu. Te whai whikau. Koe tari koa u whai ki roto lana. Tari koa u Sione. Whai atu kia te koe sifu. Ke mo tāka ua. Osi ene hewa. Mama unga Heamoni. Poki atu i o hewa i loto he wani. Patama kau ange ro. Gloria. Ki o tuai langkapo. Mau heni pē. Koe kakana moe tot. Te mau lawa e kai lama. E kakanoni ke hoko noa pē ho pule anga ou. Oua ke maua usu. Ai la maia na ke ho mai. Ke whai aki o mau whakatonu. Whai aki ai mau. Whakafofonga i koe. Moe mau whakamo'o ni. Mau whai. La mani ka whai on. Ai mau tauki. Awhio mai. Hau e kia ka mai whare hana tāpure. Whahu ulu motu a. Tau mai tamai mai whae. Omo kui e. Si whai ka kauan. Setu atu. Kaina loto Mounga. Heamoni o kuhu. He kalamea hakuku. Oi sino. O kumama. Pea hoha ai sino. O bea ai whawhini. He koe. Kakai. Peki mautolu. Setu. Koe kakai. Koe kakano. Auha pea. He mauheni. Ke kau ngātu whakata, ke whakamoni atu. Koe kakai ki mautolu a au. Pe ku mau tau tapa, o ke awhio e mea kutoa pe. Ka ke mau lava. Ko koe tō tāpe o ku mawhai, ke whai e whakawhia mai e. Mo whai e whakanonga mai. Ai whahu, ulu motu a. Ka mai o mo kui, tamai mo whae. Ai toko wā tua whapune, mo Famili. Whai ka kau mai Siasi. Mo setu a tā me kaina lotu. Mo ki mau tonu kotoa pēa e tonga i heni. Ke tokoni mai. Ai a whiona whai o mau tauhi. Au ke pōa pongpongina. Ko hono pōa whakausia. Ke whai ki ono maanga tuku. Ke tokona kina. Mau kora pēa eki whakawhainga maari e mai. Iai ho mau whatungia ke fua. Iai ho mau korosi. I funga. Hoi mau mo ui. Mau kore pe e ki kau mai. Whakakato mai. Pe moi toe ngau e pōna. Ke kau mai. Ai a whiona tuku mai. Ha mau tāpu wak. Rei mai. Ai rolo e whakawhia mai e. E whakanonga a. Ho mau ngahi o tonu kotoa.
Kalau tu yo faya, gua fana ke apa mai. Kamu kalau tu dah mau berhai, kau mau tamai ke wan, tak mau gua. Kaya mai boleh, fayo finalo, ame koya alami, kaya foki maman, foki mai ahot nyaman kaya. Fakar mole mawa ngahala, ame koy mau fakar mole nato fuape mo mai. Eu anak tahu que matou que a Ravi matou me feliz. Eu vou vai tu. Mas malo, mas coloria. Otana. Amen. Kita aqui mais si Roma. Si la mai otekia. Sione motaui. Fakaulo mai o fofona. Fahu pulu motua. Kau mai famili. Moanga ofa. Kaya nga ito po nga may. Pag ikaw siyempre ka may kaya nga luto mo itong ako to abe. Ito ka may ako men. Yung Jesus Christ ko alo. Ako naman sa Amen.
So
ta moe a fio e o tua i o tau lotonga patap ki hono whare tapu tap ki he potok tapuni tap ki he pekia o tau lo nuku ai i whare lotu e whai e tau whawhiao mo i tau lotu tapat ki he whahu tapat whia tolo ki hakau ki kuola moha matapure whatapatu ki he tamai ke Sione morisita whatapatu ki alot e Palestini e kaututu po Northshore Priskotupo whatapatu ki he whewhikau ko wa ana ko ngowe mohalot fatap ki he o famili fatap ki he ngai ku fikawaki o tau lo nuku i Sione i whai e tau whawhitai ki o tua he fatap ki he tuhiu coaches that you leading and help children for the last almost a year. Tama po tolo ko tō tau lonu ku. Kai a tāmo ke whai ha Failotu. Se tuat o ke ngā mō ke loto. Ke whai hono whatongia koe Failotu. Ki taha o kau tutu koe Priskotupo. Loti whanau pe he ea pena mau ngoi ai mau ofa mai ne mahalo ko koe ai tangata eiki mo tua taha o puke mai e kau taha tutupo e Priskotupo ni kau mai pena e taange e whekau e whai pe e whai whekau Loti nai honga talo ho tuuta mo i kamata e kau taha tutupo e Priskotupo mo whakahemata ke uke tō tangata. Oi kau wai ke nau ke tuu o mamahi ai Priskotupo. Pea ofa mai e Palestini mo sekretari te mo e komiti moho mau komiti i he toka whai. Te kouna iau e matua koe. Te rere mai o te kōni ki whai whikau. Ki whai Failotu. A Mounga ki lotu. I he ui maoni oni ko whai i he o tua. Ki tamasi koe. Te whikau ngā mamahi. Ai Priskotupo ko tua pe. Te moi Famili i he ui ko whai he o tua ke Sione. E whorwholahi e kamata aki ai Failotu i he whiawhi ko ni mange au tolu mo fulu mā tolu o himi. Ni matong tolu. O taimi o kui kai mohe, o kulaka atu. Te vae hono sari o te, o takamilo ma. Takamilo hono vae. Takamilo ka tau ilo, koe whakaau ki whare. Iyo, takamilo ai pe, ka tau hanga whai pe, o tau whakaau ki whare.
mama o kono kogi o e hala. Ni loa e tau vai o kalo o tau foki peki mala. Children are blessing and a gift from the Lord. Having a lot of children to take care of you in our old age is like a warrior with a lot of arrows. The more you have, the better off you will be, because they will protect you when your enemies attack you in court. Koe ua e tau whorowhora himi, koe piliki miongo sia, koe tahai ne himi ai korisi, na e whau e te takamitoni, e whai aku, ai ngā ue. Koe piliki miongo sia, asi kakai karistiane, mo oi whonu whai ngataa, fihi o eni vai hala, kau ngā whanonga he toawha, toka tā maki whau ai hala. E lava pe ke tau I kuna, e tātaa ne mahua.
lami i e taloni o e tamai. Kau ngā whanonga he toafa, toka tā maki whau ai a. E lava pē ke tau i puna, e tā ne mahua. Failotu. Aosi Matangi Fkeiki no aosi ai beta ki foi vespe ua aosi beta tu anai pai aosi Matangi Fkeiki go fare beta o kim fo aosi Fkeiki no pe ki ta ku Padulowat talu se mau nofo o fai beho mau roto pena tupu nai e ha ai fu o fan o roto ka puri pe ia e kai te tau au sia e tau whawheta e koi e ki pe kore pe mua ke u whanga pe mua he tala whakatapu e wharen e tuk pe mua ke whai pa ki manat merie e he toko ua o nesi mama o atu me tau whenga angan koku ki manat merie pe ki he toko taha koe ni e tau e taha koe mea ni he whai e ki tari ui koe tari ui tutuku ni koe e korisi koe anga kon koe tari ui tutuku e korisi ko kita kon koe te ilo koe na te whai hia na te tō mui a ngai polkalama e korisi o te osi ilo re rei pe e kita e te teunga ki e tutuku o hui pe ia koe kau sipi, whangasipi na whangalofi ai kona uhi ngai ko koe koe ke whangasipi
te ke teunga ako mai koe, o hao tari ui ake. O koe kon ke he tawha ake taha. E pau ke teunga ngā au e koe. I he lere koni e tari ui. Toko taha whoko ni. Toko taha mau polkalama. O kone whaakau o pito he polkalama script sa union koni koe e korisi. Pea koe whai koni e tari ui. O si teunga ako mai a Sione ia ki he tari ui. O si ilo whapapau e Sione ia ku mau e polkalama e korisi. Kai kene mamao ha polkalama, kai ke tō mui. Ako lere ni koe e tari ui koni koe e form fitu. Tari ui e form fitu o osi. Aure form fitu ia ta autu. Aure form mono osi. Aure kau ngai mo ua. Aure kau hao ki he kau hao. Aure form lima. Le atatau. Form tolu. Form wha. Form taha. Au an koe ke form taha. Mei osi e ki foi form taha ia e taha e. Ta autu he ngau mo ua. Koe mea kona wakolahi me toko taha koni. Kone tua ana o whekau e ki tamasi i formula ki. Ki alo ta autu he tawhaake taha. Ako tawhaaki ako kau tutuku koni koe he ako alu ki api. Kai si nofo i wha Sione. Ngā ue mo ua pia Sione mo nofo pei toloa. Kai ke pehe Sione ia pe kua fuloko mea kege ki alu ki api o si ki api. Ka pehe pe Sione ia kone. Ngā ue ni mai korisi. Ono ofa ene ki te hina. Pane tukuanga ia ki alu ki nau api. Pate mo usio he ki whaila i tā koni koe. Ai form fitu he tohi koni koe ase koe ula i tā koni koe. Whamanatu e tau koe ia. Oku mau ose mau tā wharerei. Mau risaini mau tolu mo. Ai ngahi pous kehe. O si Sione peni puke pe tohi tā puke whatawhata. Puke pe tohi tā puke whatawhata. Ka keke se mau i loi. E ai hani aho wawe peheni. Tā koe tangatani. O tāu ia molangi. Mahalo au pito. Kore vege o whangate kore tapu ai pe muani. Kai atake. Whamanat leri. Koe, toko taha koe nina ma. Whaates whakataha ma pekas. Naif. Na spot. Akapu. Daini na spot e toko tahani. Kaula pawa tolo e tolo. Sione. Ofa mai presidente toko. Mitong. Keteko. Nei kai sola taha ko ki unga. Ko tangata pe ko na whakalongolong. Mari o petan kalas. Ko wilo mahalo ko ulat mama wala pe ko taki ko ke tahola e kai o alki apio. O kai. Pa tana no me Fkeiki na o pe apia. Pa e ke ame. Fkeiki al Sione ka Sione. Sione. O ke la tape. Ko tare Sione. Io la tapito. Kapate ke foki ko ki no usiro. Te no fuka no ako os. Ko papa oi ke dawa no Fkeiki. Ko to tangata ko skot po mo ni. Ane ki aki ap o moi mafan mo kai fiu. Kai ha ke feo mo ki mato ke Fkeiki. Mga sangata. Hei, Sione. Ki ofa mai Kataloni Presidennya perlu tukang mari ke tiko. Ya marat beri gitu kata. Tofat. Oleh dia ufangat pe fatapu na.
I was informed that this psalm has been used by the previous devotions. And even your minister said to me, this is the Bible text that he will be using for the funeral service on Saturday. I said to him, well, there's a saying for those of you who are non-Tongan speakers. There's a saying in Tonga, I think in the olden days, you can ride a horse, one facing to the front and the other facing to the back. So I'm the one who is facing to the back. So I'll be speaking in non-Tongan language because I am facing to the back. But I want to sum up in those words of the Psalm 127. Having a lot of children or sons to take care of you in your old age is like a warrior with a lot of arrows. And the message that I want to sum up tonight about the life of this young man, Sione. An arrow has been snatched by the enemy. An arrow has been snatched by an enemy. Ko ngā haweni na e oro e Famili. Oro me la doi fosapat. Oro ko ngā tarabou. Ka kai whiunga iai, ka awi ki tonga, ke oro e korisko tupou, mo lau maari e whakau e siriana. Kia ne whoki mai ki heni, whiunga. This psalm was written over 3,000 years ago. And the use of the imagery of arrows speaks about the kind of weapons that they've been using in those years. For a warrior to have an arrow or quiver with lots of arrows, those arrows were made precisely with what makes a good arrow. Because it needs to have the right weight so that it can travel as far as it can. It has to be sharp so that it can hit the target. Loti au maaris, rege toi ngai Famili. Nai whanau mai a Sione pia mo olo ke hoko e ne mo ui, ko hanga hau whiunga mai pure ana o tua. Kei ka hai tene amanaki. Ka koe hanga ia na tula o mate, o mune kaiha asi, pia mune ahia ki tau tō, rangi ha kaiha aga ki tau ilo ki. Mune la pasi mau ve ki tau tō. Death has snatched the family's arrow. An arrow that has been shined and well prepared precisely to hit the purpose for this family. They were looking forward for Sione. The older brother has become a policeman. Now they look to Sione as the second arrow. How did death come and snatch that beautiful life untimely and took it away? And that is one of the mysteries about life. But I want to tell you a story of hope. God sent not many arrows, but he sent one and only arrow. And his name is Jesus Christ. And the purpose for that arrow was to hit the target. And the target is death. Right on the forehead. And he did that in Calvary. Tukumai era tuahano alo koe ngā hauia ko olo. Ke ne whana I pia tāmate I hivi o mate. Ke whakangata pia whakaosi I Mounga I kāre. Na whakakaukau o mate ko ne ikuna I ne tutukia si suhe kolosi I kāre vare. Ka I uraki aho o I wike
na whakatu wai e otua. Pea talu me he aho ko ia, mo e hoko ai fo I ngahau be me loto he wani, ko e mate anga ia o mate, mo setane, pea mo tau whiri whakamoro. Loti, alisi tau mai Famili. Ko hamusi e mate, homo fo I ngahau na e olo. Ka wai ngahau ia ko whakatu atu, ko osi ia ki mautolu pe ia. Ko ngahau ko ia, ko hono whakahingoa, Jesus Christ. Tene whetongi a ngahau ko more me he roto Famili. Ka ko ngahau ko ia tene tāmate I hawhiri ko tope. E tuu atu te Famili. Ka ko ngahau ko ia tene whakaau ho mo amanaki, aina e whai koi kia Sione, tene whakaau e ia ki he mea na keke mo amanaki kia. I want to encourage you, the families. The eternal arrow of God is Jesus Christ. He defeated death when he rose from the dead on the first day of the week, over 2,000 years ago. And that is the replacement arrow for you, the family of Sione. I want to encourage you to take that. Take it with you. Because that eternal arrow, who is the Son of God, Jesus Christ, will destroy all the work of the enemy. So ko palomesi a o tua ia sisu klaisi. Ko ia une ma'u e alo, une ma'u e. Whoever has the Son of God has the life. And Jesus promised, I have come that you might have life and have it abundantly. And I pray for God's grace and healing love to surround you, Famili, and the friends of Sione, even the friends from the gym. May God's healing love surround you in this time of grief. When we go to him fast, if I don't look no more fast. Eki no mo koe ha, Eki neo mo koe ha, ore au o fuea, te ahi ke taria, ke whai ho whina ngaro ia. Ka pure mai ke utukuange e ku koloa a aisake, te u ahi ke taria ke whai ho whina ngaro. Here is the eternal promise from God on verse 5.
Verse 5. Ta to'o e ko amanaki tapu ai mea neu whiwhai. Te u ai ke taria ke whai ke whina haloria. So that I can be able to submit my will, human will, to your perfect and loving and life-fulfilling will. Eiki liua o loto, ke tui ai pe te hopoto. Kai whai mafua pe ke taria, ke whai ko whina maroria. Souls to you, O living God. We do not have any strength. We are weeping and grieving with sadness beyond our human strength. And we are looking up to you, O God, who is beyond our strength and understanding, and call upon you. Come, eternal God, whose grace, mercy, and faithfulness brings life into the place of dryness and deadness. It's your grace and mercy and faithfulness